Ni amakuru agezweho, ni inkuru ibabaje, ni inkuru ifite umutwe ugira uti impanuka y'imodoka yahitanye umushoferi ikomeretsa abagenzi benshi. Ni imodoka ya sosiyete itwara abagenzi ya Volcano Express yakoze impanuka irenga umuhanda, umushoferi wari uyitwaye ahasiga ubuzima, mu gihe abandi bagenzi yari atwaye bagera kuri 22 bakomeretse, harimo 4 bakomeretse cyane. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 9 n'igice mu gicamunsi, ni ku itariki ya 8 Mata 2025 mu karere ka Huye, mu murenge wa Mbazi, akagari ka Tare, umudugudu wa Kagarama, mu muhanda wa kaburimbo Huye Nyamagabe ahitwa Gashikiri. Umuyobozi wa Volcano Express ishami rya Huye Havugimana Emmanuel yatangarije ikinyamakuru Igihe ko iyo modoka yari ya saa 9 z'igicamunsi yari ivuye muri gare ya Huye yerekeza mu mujyi wa Nyamagabe. Nyuma y'iminota mikeya ihagurutse, ubwo yageraga mu ikorosi ry'ahitwa Igashikiri, ahantu hamanuka, iyi modoka ngo yananiwe kuringaniza umuvuduko mu ikorosi ihita igonga ibyuma byo ku muhanda bitangira, imodoka ihita iribirinduka munsi yawo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iyi mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko bitewe n'aho yari ageze mu ikorosi, aho yahise ahitana umushoferi wari uyitwaye, ikomeretsa abagenzi 22 barimo 4 bakomeretse cyane. Ati abakomeretse bamwe bajyanwe ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB, abandi bajyanwa ku bitaro bya Kabutare. SP Kayigi yakomeje yibutsa abatwara ibinyabiziga kwitwararika birinda umuvuduko mwinshi, kubahiriza ibyapa byo ku muhanda no kwirinda gukorera ku jisho kuko biteza impanuka kandi ziba zikomeye. Reka uno mushoferi tumwifurize iruhuko ridashira, ariko kandi n'abakomeretse tubifurize gukira vuba, Imana ibane nabo. N'ubundi tukiri mu karere ka Huye, turi gusangayo indi nkuru igira iti RIB yataye muri yombi umugore ufite isambu yasanzwemo imibiri irenga 290. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Ntirushwamaboko Marie Providence w'imyaka 64 wo mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, akurikiranyweho icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside, nyuma y'uko mu isambu ye habonetse imibiri irenga 290. Ntirushwamaboko yatawe muri yombi ku itariki ya 25 Werurwe 2025, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma, ho ni mu karere ka Huye. Uyu mugore yatawe muri yombi nyuma y'uko kuva ku itariki ya 18 Werurwe 2025 kugeza ku itariki ya 5 Mata 2025 habaye igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu isambu ye n'umugabo we witwa Kanamugire Callixte. Kanamugire Callixte yahunze ubutabera mu 1994 nyuma yo guhamwa n'icyaha cya jenoside, agakatirwa n'inkiko gacaca igifungo cya burundu adahari. Mu gushakisha hamaze kuboneka imibiri yose hamwe 295 bikekwa ko ari iy'abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dosiye ya Ntirushwamaboko yashyikirijwe ubushinjacyaha ku ya 1 Mata 2025 mu gihe RIB igishakisha abandi bose bagize uruhare muri icyo cyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside giteganywa n'ingingo ya 8 y'itegeko nomero 59/2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo.
iyo ugikurikiranweho abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 9 n'ihazabu kuva ku bihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. RIB yasabye abantu kudatanga amakuru ko hari imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro, ariko kandi ibibutsa ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha cyo guhishira ayo makuru n'ibindi ibyo ari byo byose. Ugomba gutanga amakuru rero, RIB nibyo irimo irabibutsa. Turacyari hano ku makuru agezweho, nizere ko amaze kuba ukanda subscribe. Nyemerera dusoreze amakuru yaragezweho mu karere ka Nyamasheke, aho hari inkuru naho itari nziza cyane. Ni inkuru igira iti mu mudugudu yatemewe ibiti bya kawa hakekwa uwo yatanzeho amakuru agafungwa. Mwitirihe Damas uyobora umudugudu wa Museke yatangaje ko yageze mu gipimo cya kawa agasanga ibiti 34 byatemwe, agakeka ko byakozwe n'uwo yatanzeho amakuru agafungirwa ibyaha byo gukubita umugore we. Tariki ya 7 Mata 2025 nibwo Mwitirihe Damas uyobora umudugudu wa Museke, akagari ka Kigoya, umurenge wa Kanjongo, yageze mu ikawa ze asanga ibiti 34 byatemwe, ahita abimenyesha ubuyobozi bumukuriye. Mwitirihe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uwo akeka ari Ngirabakunzi, kubera ko uwo Ngirabakunzi ubwo aheruka gufungwa yakubise umugore we ngo yagiye abyigamba ko narekurwa azatema ikawa za mudugudu cyangwa akamwicira amatungo. Yagize ati impamvu ari we nkeka ni uko yabivugiye imbere y'abaturage. Ni umuntu usanzwe ahoza ku nkeke umugore we, aherutse kumukubita umugore we aradutabaza, dutanga amakuru inzego zibishinzwe zimuta muri yombi. Izi kawa zatemwe nyuma yaho Ngirabakunzi yari amaze ukwezi afunguwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo, Kanyogote Juvenal, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iki kibazo bakimenye ndetse kukekwa akirimo gushakishwa. Ati ikibazo twarakimenye, ukekwa ntabwo araboneka, turacyamushakisha dufatanyije n'izindi nzego. Amakuru y'itemwa ry'ibi biti bya kawa akimenyekana, polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bageze aho cyabereye, basaba abaturage kwirinda amakimbirane bakabana mu mahoro, ugize ikibazo akegera ubuyobozi bukamufasha kugikemura. Nanga dusoreje amakuru nk'uko twe twabibabwiye. Reka tugende tubashakira izindi nkuru zigezweho, tubibutsa ko tukiri mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Reka tunagire tuti dukomeze kwibuka twiyubaka.